Badakizu zer behar duen zure lurraldeak? Lagun iezaguzu Durangaldeko LPPa definitzen. Un plan territorial parcial, o PTP, es un plan urbanístico que aplica las directrices de ordenación territorial del País Vasco a un ámbito comarcal. En el caso de Durangaldea, este área abarca 11 municipios: Abadiño, Amorebieta Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garay, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar. LPPek lurzoruaren antolamendua, etxebizitza, ingurumena, ekipamenduak, mugikortasuna eta azpiegiturak, edo jarduera ekonomikoa koordinatzen ditu udalerriena baino eskala handiagoan, estrategia ordenatu bat diseinatzeko. Indarrean dagoen plana, 2011an onartutakoa, berrikusi egiten da orain, klima aldaketak, zahartzeak eta dauden espazioak leheneratzeko beharrak protagonismoa hartzen duten testuinguru berri batera egokitzeko. Durangaldea tiene un entorno natural de gran valor, con el Parque Natural de Urkiola, el entorno de Udalaitz, el Monte Oiz o la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Sin embargo, también existen importantes riesgos ambientales, especialmente la inundabilidad debida a la orografía y la cercanía del río Ibaizábal con los suelos urbanos o potencialmente urbanizables, además de la presión ejercida sobre los suelos agrícolas de mayor valor en el fondo del valle. Hiri eremuan, Durango eskualde buru bihurtu da, zerbitzuak eta biztanleak biltzen baitira bertan. Amorebieta Etxanok berriz, harreman estuagoak ditu Bilborekin. Industria ekonomiak, tradizio indartsua izan denak, garrantzia galdu du zerbitzuei bide emateko. El PTP plantea limitar el crecimiento, impulsar la regeneración urbana y priorizar la vivienda pública, además de reciclar suelos industriales. También reconoce la importancia de Durango como centro del transporte público en todo el corredor, apoyando su papel de cabecera intermodal, reforzando el ferrocarril y fomentando la movilidad no motorizada. Horrela, plan honek aukera orekatua izan nahi du garapen sozial eta ekonomikoaren eta ingurunearen kontserbazio aktiboaren artean, hiriguneen eta landaguneen arteko kohesioa indartzeaz gain. El PTP está en marcha y tú tienes mucho que decir. Participa.